طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di matong nakita niyo pahinapusan bab pangadjian ha maddat ulum o ha maddat balagha amunain al-kinaya. Al-kinaya unin hati sing kinaya. In kinaya pagkaingatan ning kunya danglay niya, bukun ngan niya, danglay niya. Biasim mga Abu Zaid, Abu Bakar, Ummu Abdullah, ngan niya kunya. Di sabbutunin ngan, sa sabbutunin danglay manunjuki madto pa, nga amin tawyad to. Na, bihad to rin sabing kinaya. In kinaya, sabbutunin ang buklapal, sa in maksud niya dukaing. In maksud niya lazimu ma'na, in maksud niya amuin ma'na, amuin gumwa daing hakabtangan niya un. Result sinamin kabtangan niya un. Na, misal in Arab magyan sila fulanatun ba'idatu mahwal qurt. Fulana baba ilong niya, fulana ba'idatu mahwal qurt, malayo long nin mahwal qurt. In qurt kaya tanin qurt amuin kuan ini uno bay ni bukon pingpingan uno bay ni kuan simang kababayhan yan pag-usalon nila pangaringari nila nuno ban aritis Court. Bang sila mag-iyan, in babaiyaun malayo dakumanin mahwa. In mahwa, amuin daing hataas, harap pababa niya. Mahwa. Long tabesin niya un, tumandaw ko pababa. In daing haun harap pababa, mahwa, yung pagtagkan niya. Mahwa. Na, laong sim mga Arab, imbabai, nganan nila, lando laong niya malayo inhugan sinamuin aritis niya, maripa, abaga. Inhawa, inhatis inhawa na hug, pababa. Wan najmi idha, hawa, apabila, inbulan, sa pahan kuha bulan apabila siya, mahug, mapakpak, harap pababa. Unim maksud sing kabtangan sim mga Arab ito. Amo ba ito maksud nila, sipat nila yung babae, malayo dakuman, malayo inamuin, hugan sin aritis niya, at awaon maksud niya ruhaing. Na, unin hati niya, bang sa upama, malayo in hugan sin aritis niya. Unin makna rin dito, unin biya, matali mo, result na yung hakabtangan niya dito. Gumawa. At inim babae yaon, mahabain liog niya. Kinaya, ingkabtangan niya to, kinaya sin mahabain liog sin babae. Nampabangin babae mahabain liog, sipat marayaw. Bukon babae na unglok bihanin ko, naon siya nagbibihan, way liog. Sari bang mamatambok pa? Turtleneck? Nabukon marayaw sipat sin babae. Naunglok magtin liog bihan biya na kukuan. Na mampay mga sipat sim babae marayaw, atin niya babae biya madto mahabain liog niya. Kung isab mahaba to biya mahasya o mga idagbos. Sa atin niya aming gimuwa bihanin aming liog kaya tatampalan. Tamam? Aw niyang kayaman ng tao di maragpak na yung tako maripa paraghal na bukon marayaw. Naunin pagyanon siya ng Arab, law nila fulanatun ba'idatu mahwal qurt. In babaiyaon lang niya, malayo, in mahwa, in hugan sinamuin, in aritis niya. Hati niya kinaya, sin babai, tawilatul unuq, mahabain liog niya. Naam.
Nahawno rin uning kinaya. Amin ba'idatu mahwal qurt. Naam. Nang kanda, ima'na sing kinaya, lafdhun, urida bihi lazimu ma'na. Lapal, hambuk lapal, in maksud sin lapal yaun, lazimu ma'na. At iniya mo imbya, result sing kabtangan niya to. At iniya bang kau imyan, malayo inhukan sin aretes, magma'na, mahabain, inliog. Amatin lazim ma'na niya. Amat to ina mo imbya, suway amuin gumwa, undol, result sing kabtangan niya. Na may tadto ni padiretsyon na mataod sabab ipag-addat ataw kan di siya mabaya tong palakaw nin tao mangkada magsabot siya kinaya halom sing Quran mataod da kuman kinaya ha in Quran bang magsabot sin tungod sin pagsuok sin usog pababai unin pag-usalon sin Quran aw lamastumun nisa ataw walong sin Quran lamastumun nisa kaulinan ning kababaihan. Uning maksud din dito, kaulinan. Hati niya yung maksud din dito, kaulinan, bima'na, mauning pagjimaha antara niya. Na may tayong Quran, bihato wala tiyubad. Ipaghindo ka to, sinsuway aun, pangaddatan ta, misan hapagbisyara suway ko, maingat, mag-usal, kinaya, bukun marayaw yung pangkal, amuin tuwad na sadya. Labi luwa na para kalabihan. Na, kada halom sing Quran makapangadji kau kinaya mataud. Ha? Aw jaa ahadukum min al-gha'it. Aw jaa ahadukum min al-gha'it. Unin natin ya. Naam. Biyaitan kita sing Quran hambuk dayng mga sabab. Suway na kau mag-ail apabila rumatong inhang katauring kanyuring hagait. Unin gha'it. In gha'it, in original ma'na sin gha'it, al-makanul munkhafid. Amuin tempat mababa. Nah. Amuinin tempat aunday do mababa bihan, pababa. Ingan sini habaha sa Arab, ghait. Bang kamuro matong gumuwa kamureng ha tempat ghait. Na pag-ail kamo. Uning maksud. Maksud hati niya apabila kamu nakaripatampat ghait, nangihi kau atawa nangintaw, nang jaban. Sa in Quran, wala piya kay inkabtangan ng jaban sabab mayta, mabukat, pangdungog. Kanda suway ko mag-anad, magbisyara mo kung tumpalak. Aun kinaya sintao. Ha? Unin piya kay sin Quran, piya kay niya kato inkabtangan, ghait. Ada punin makna sin ghait, tuod buko na mo biya, najis magwa yan. In original ma'na sin ghait, amuin tampat, amuin mababa. Sabi na ko na to maglag tampat bihaon, pagkubiran nila bihan. Kumupal din doon, ba't di kakitaan sin tao? Ang mga kakimbahan biyan, ang mga liusahing, tawaw mga umanaligad biyan mga batang niyog, darin dito biyan, kimukube-kube. Panganan mo mga awni snipe, sa kalini to na nagkukuan sin hajat niya. Tamam? Nailingkat sin kinaya. Toy, mari kita pakabtangan sin khansa. Khansa, babae, na syahid, ataw kan nabuno, intay manghud niya hisakhr. Nabuno, hisakhr. Tay manghud niya. Nagdaman siya, inari niya, khansa, hambuk babae sahabiya. Laung sin khansa, biyantog na intay manghud na hisakhr, amuin long tawian nabuno. لون طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتا. Unin hati singkab tangannya. Laung niya hisakhar, amintay manghud niya kalasahan niya, nabuno. Tawilun nijad. Kaitan yung nijad? In nijad himalatus sayf. Aun sa amin, takuban puddang. Nijad. Laung niya hisakhar, mahaba da kumanin takuban simpuddang niya. Bang aun tao padak, in takuban sin puddang niya, mahaba ataw haupo. Bang bihan din lagu-lagu sin sundalo, hinangan mo takuban, mabihan din sin haba. Kudanan, nalimiw pa kanin takuban niya, malanjang pa rin kanya. Hati niya, bang sibi-sibi in takuban sin puddang niya,
Sibi-sibi day sab. Naunim makna niya bang sa upamain takuan pudang niya mahaba, tawil. Atin niya usog, dakula. Atin niya usog, dakula hisiyo. Sakhar. Naam. Rafi'ul imad. In mga nag-uula na kauna badu, amoy ha mga rimba, magkuan sila, imbay nila biya madto salakot. Kaya tanyo rin salakot, biya tent madtubihan. Amoy ni imad, hag. Nalaong niya, rafi'ul imad, lando intaas sin hag, sin salakot bay niya. Ngunit hati niya, tao barakaos, barakanan. Pero kau iyan, bunggaluin bay niya. Sa wala kau iyan, dayahan siya. Sa unin iyan, mataas landuin hag, sinamuin, imad niya. Amuin kwan niya. Tod kamu siling kasing kaptangan niya. Rafi'ul imad, kathirul ramad. Mataudin ramad, habay niya. In ramad, amunain abu habay. Unin hati niya bang maabu imbay, hipusin abu. Hati niya daran nagtutog na. Unin hati niya sin daran nagtutog na. Hati niya tao patimura. Bangkaw iyan sin Arab. Malis sin da kumanin tungkang mo. Hati niya biya kau iyan ikutan kau. Kinaya sin maikot, di ko misa magadjal. Naam, kinaya yung mabihad to. Naam, na in tawilun nijad, kinaya sin usog dakula. Rafi'ul imad, kinaya sin barkanan. Kathirul ramad, mataulin abu kinaya sin karam. Patimura, idha ma syata, apabila dumatungin waktu syita. In syita, timpo mahaggot. Sahabat timpo mahaggot, na wayroong mga panghiyan umuwi kataan. Wayroon kulang kabusin tao. Nalaw na hisahar, amunain hipagmumuran niya bang dumatong na waktu syita. In syita, amunain timpo mahaggot. Naam. Ya pahaman yung kinaya. Ya pahaman mo rasya yung kinaya. Naam. طيب. إن سمنوا وقال آخر في فضل دار العلوم. لو سنهمبك تأو بينتج nin darul ulum. How nin darul ulum? In darul ulum, mga markaz na kauna, hahula Misr, Waypain University, madrasa, impagtag ka na darul ulum. Biantog nin darul ulum na kauna matawd imingat. Waypain University, sinamin Jami'a sin Azhar, innakauna uningan darul ulum. Biantog nin akin niya. Laung niya wajadat fiki bintu Adnan daran ذكرتها بداوة الأعراب وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب لون سن nagbisara laung niya nakabak doon kay mo hindi niya nagbisara mo na in darul ulum nakabak laung niya doon kay mo bintu Adnan anak ni Adnan. Sino Adnan? Anak ba sin Adnan? Sino bintu Adnan? Anak ni Adnan. Sino Adnan? Apo sin Rasulullah kakauhan. Adnan. Tamam? Ya Adnan. Ngaytan nyo rin Adnan. Apo sin Rasulullah ikakauhan. Kaya bakan long niya roon kay mo ya kau daral ulum. Kaya bakan sin anak ni Adnan dahin doon kay mo inbay pagyanon. Siyempre pagyanon niya rin di anak ni Adnan amunain luga Arabiyah. Amunain luga Arabiyah. Sababin Adnan amuin apo amuin Arab purul apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikakauhan. Nalaung niya kaya bakan laung niya sin anak ni Adnan dahin doon kay mo maktanbay. Naghula doon kay mo ya daral ulum. Naam. Dhakkaratha piatumtuman niya long niya in bahasa Arab badawat al-A'rabi in pagkahimbahanon sin Arab. Piatumtuman niya kitalong niya sin pagkahimbahanon sin mga Arab. Atin niya in darul ulum
Dahin doon mustakin sahaya sin bahasa Arab. Kaya tuntuman kita law niya sin lingkat sin Araban sin mga gimbahanon na kaw na Arab. How rin doon kinaya? How rin kinaya? Yari. Anak babahi Adnanin maksud dahin doon. Unin maksud dahin doon. Al-lughatu al-Arabiyyah. Bintu Adnan. Naam. Demikian lang sin magdaraman al-majdu baina thawbayk wal karamu mil'u burdayk. In majid, in kalagguan long niya, yan long niya antara sin dua badju mo. Yan halom sin dua badju mo. Wal karam, iban impagmura, mil'u burdayk, nakahipo sin burda, imburda mo imbiya pag-usalon mang mahagot na hula. Unin maksud yan to. Atin yung tauyaon, kinaya, sin insya taurakula. Al-majdu bayna thawbayk. Yan din ulong ni hantara sin badju mo, in majdi kalagguan. In pagmura, nakahipo isablong niya sin burda mo. Burda mo imbiya, jubarakula yan. Atin niya kinaya sin, yaon kanya pati mo rin mano siya yaon. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود الذي نعم kihatihan in hati sing kinaya sabbutunin hambu kabtangan in maksud amuin result sin kabtangan niyaon banglong ni malayuin hugan sin amuin aritis in result sin malayo hati niya mahabain liug banglong niya mahabain takuban in result sin bisara usog dakula banglong niya tao kathirur ramad maunubay ni maabuin bay kinaya sin tao nagaadjal daran aun maun magadjal nabubudin uno nabang kau iyan sin tao in ikaw long niya langgas na in u kuyakan ka watawari langgas na long niya tuanin umo hapag tuntutan ilmu ayo ko sablong mo oo namo langgas na in umo hapag tuntutan ilmu uning maksud dito langgas hati niya kinaya sin maukay na siya masa nagpangadji mataod na inkihatihan niya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah